Thabiso uSidvoma sengikuchache. Kawuzela ngina-2 wetincingo mina. Kawuzela ngimbhalele kule nombolo le. Lelenye inombolo nothi lo 078 la ngibloke kiyo. Ngimbhalele ngalelenye inombolo. Uyangiva yini? Uyati ngimbhalele. Buka hasambe siye kuma messages sobabili. Hey, lokho phone kwendani. Sambe siye kuma message sobabili. Uyabona nangu Kawuzela wakho nangu. Bengimbhalela lokho story kwakho kwehaste ngase ngiyamkhumbuta labe sakukhohliwe ngase ngiyamkhumbuta. But angengikufake lokunye ngoba kusensitive ngakufaka uma uqhubeka uhlanya wasuyaphendula ekugcineni wathi utangibloka nakule nombolo lena wangibloka kulo 078 ekubeni ngimtshele ngalokuhlanya kwakho nangu wengikhuluma naye uyakwati le ngikukhuluma naye inombolo yakhe naye kepha vele Thabiso basesikolweni boSidvoma man basibonga ngaliphindi basibekungendeka iclass ungaliphinzi nguye Kawuzela wakho lo naye inombolo yakhe ya WhatsApp naye hambe siye kuma messages Sidom uyabona siya kuma messages ngimbhalele la ngimqala ngimkhothela lokwesikesh kwakho kwehaste sengiyambhalela la bengifuna kwati uyaphendvula la konke la ngikhuluma naye ngiyamkhumbuta indzaba yehaste ngiyamkhumbuta ngoba sekade ikhohliswa ngiyambhalela la uyaphendula ke lana ngithuse ngako ke ugcina phika kwayena nalo sakaza the late Sakaza, may his soul rest in peace. Angibati nalabo Sakaza cabanga gcina mphika ke Sakaza president wa Sakaza uphika Sakaza nangula. Bye.